Pozdrav svima, ja sam Ivan sa kanala Zverke i danas vam donosim recenziju pametnog sata Moto 360 druge generacije, koji je još uvijek aktualan na tržištu s obzirom na najavu novog modela. Mi smo se odlučili na recenziju ovoga. Iako je prošlo skoro 4 godine od izlaska, Moto 360 druge generacije i dalje je zanimljiva opcija na tržištu. Ako tražite nosivi uređaj sa Wear OS-om, a ne želite potrošiti tonu novca, ostanite sa nama i pogledajte ovu recenziju do kraja. Sad ću vam pokazati što vam sve nudi ovaj mali pametni sat. Prvo što vidimo je okrugli IPS LCD ekran koji je dosta velik i pregledan i jako fin za pokazati i pogledati čak i na direktnom suncu. A jedina mana kod njega je da kada vam je upaljen ambient display možete vidjeti u bilo kojem trenutku kazaljke sata, a ipak nije toliko štedljiv kao i OLED ekran i onda nemate onih pravih crnih boja. Punjenje ovog uređaja se obavlja preko bežičnog punjača koji dođe uz uređaj, no može se koristiti i bilo koji bežični punjač. Ako vam se ne sviđa narukvica koju dobijete uz vaš uređaj, vrlo lako ih je promijeniti standardnim narukvicama istih dimenzija. A također imamo i opciju da izmjerimo otkucaje srca, koja je naravno jako bitna onima koji obavljaju neke aktivnosti. Definitivno najuzbudljivija stvar kod ovog uređaja je Googleov Wear OS operativni sustav, koji je mnogo napredovao kroz godine, a i sada je jedan od najvećih sustava za nosive uređaje. Play trgovina je opskrbljena mnoštvom aplikacija koje su napravljene za Wear OS, te tako možete biti sigurni da će razvoj daljnjih aplikacija nastaviti jer je to ipak Google. A sad ćemo nešto reći o prednostima i manama ovog uređaja. Jedna od prednosti su naravno elegantan dizajn koji možete uklopiti svaki tip odjeće, jednostavnost njegovog korištenja, Googleov Wear OS koji sam već prije, kako sam spomenuo, odličan, na današnjem tržištu jedan od najboljih, i mnoštvo mogućnosti za personalizaciju. A mane su mu, spomenuo bih bateriju koja traje otprilike neki par dana i sami LCD ekran koji se ne može baš usporediti sa AMOLED ekranom. Pa što više reći o ovom pametnom satu nego je da je i dalje jedan od najboljih Wear OS uređaja na svom tržištu. A Wear OS je tu naravno rame uz rame uz Samsungov Tizen i Appleov WatchOS, te po svojoj otvorenosti, mogućnosti personalizacije i velikom broju podržanih aplikacija. No ove zamjerke, kao što sam već naveo u vezi baterije i LCD ekrana, iskreno se nadam da će biti ispravljene sa ovom trećom generacijom, dok je ova druga naravno i iskreno zadovoljavajuća uz svoju cijenu. Toliko od mene za danas i za ovu recenziju. Obavezno ostavite komentar ako vam se slučajno svidjela ili planirate možda nabaviti ovaj pametni sat. Ostavite naravno like i subscribe, a do idućeg videa... Pazite na Zverke. Dobra.